Trend Alert com Tessa Peters. Acessório como regalo. Dia de mama que piace abrir uma opção que funciona toch? Wal pa kiko vai buscar leu se você acaba com esse como regalo e es mais, vou regalar mais com mama especial de bebida. Accessori más accessorio, tour estilo y modelo. Prendan a extravagante o piensan subtil, pero tour mama de edad young te su menos young, por score bonita pieza. Offset for de colección extenso y variada de Silverhouse Tanky Flip. Un tienda chiquito, lleno de sorpresa. Pone atención y anotable deseo de babo wishlist. Silverhouse, su colección original, está llena de hermosura, pero mamana luci ribanandía. Como set, botan en diferente combinación, collar con renchorea o collar con su bracelet. También botan sets con piedrería integrada en G. Nice. Y completo, total. El surtido de renchorea, estilo hoops, da lo que te capta atención ahora por 30 Silverhouse. Rough y delicado, fino y dicky, grande y también más chiquito. Mientras se mantienen de studs. Eat your heart out. Pero para pieza fascinante, vou por check entre seleção de bracelets de Silverhouse. Hopi cute e super gusta. Da queda é charm bracelet. E aqui botanha alguns solamente de cada Super trendy te cadena semi-choker of a bracelet de cuero, de color vivo, maneira turquoise, que é famoso sign de infinity. Também tem cadena tradicional com diferente modelo de hangers para agregar na G. E rende ideia de to die for, que é fácil para combinar com qualquer outfit ou ocasião. Que segura destacar é stackable ring, que forma a palavra love, para confirmar o amor incondicional para a mama. Para o necessitas tampouco o este baileu. Cada pieza também tem quantidade limitada para garantizar exclusividade. Silverhouse situada na Tanky Flip 28 está virada away de caminho principal. Moda,